malam hin ko chanara nabon chavin kahinlem kiduve tuni ai seidiu thusim hi kihilna theita thusim hit mi Uriah le ajinu Bathseba chule David Lengpa thusim ahi thusim anapan tawite amun mi te Lengpa nahas athi phanen achapa hanunin lenghi na apotan ahi Lengpa nahas le David hi ke them to ta nahi thonje in David in Lengpa thi lunghempi na thuthot dingin mi asolin ahi Lengpa mi sol ho chu amun gam alhun phat vin amun mi te milin milal hon Lengpa koma Lengpa David in mi ahin sol ho hi nangma lungmona thu hung sei monga na gel ham ahi poije am ho hi gam hung ve hli a inzo ting le eizo theina diwa hung ahi bove atitawin ahi hechun Lengpa hanunin e macha gel to na nei lovin David mi sol ho chu amanin akhamol u khallang avotol pin chule avon zo seu atobul to kitu chanin achetan pin David mi sol ho chu ahin le soltan ahi hechun David mi sol ho chu zum akisabe se jengun Lengpa kom ahung lut ngam ta powin ahi hechun Lengpa David in thilso ho chu ahet phanin alam to din mi asolin nakhamul u akikhan hit ka in Jericho khopi aum den tawintin thu athot ta nahi amun Lengpa thilbol je David lunghan chu amun mi ten ahet phavin amho jong David thui egal mi wa ikisim do hitai ativin hechun Syria mi te kom apan huding agange ovin David le asipai tel sat din akigotawin ahi hechun David in jong athu hi ahet do phanin asipai te job lam kaina in agong tu min amun mi te le Syria mi te to kisa din akigon tawin ahi hechun David in Syria mi te akisat pi in hele mi asang athatan ahing mo cheng se chu azam tawin ahi Syria mi ten Israel mi te azolal diu ahet phatvin Israelte to kichamna thu asimovin amho khutnoiza amovin amun mi te chu avela ki thupi ki ding anom tapovin ahi hichia amun mi te hung ki thupi Syria mi te asang atha pha nen chun amun mi te jong abon chawin azam che tawin ahi hichun David le ami te chu Jerusalem abon ahung ki le ki tawin ahi kumkit chawang lai lengho galbor phat lai jin David nin asipai lam kai job le avai homte chule Israel sipai te asol do in chuin ama hon amun mi te akisat piwin azovun raba khopi a ngamun akisim tawe ahin David wang kal akun pun Jerusalem omdenin ahi ikhat hi David sun ai muna ko dahung tho do in chunglama akal do in awalen ahi hechun in galanga Numei kisil khat amu in ama chu amel ahoi le jing na hi hechun David in ama khu ko hamti akul to in ahi le asipai lam kai Uriah in nei pi Bathseba ahin ahi hechun David in mi asolin Bathseba chu leng in pi aga ko sa ta na hi chi achun Bathseba jong leng in pi ahung tan ahi le David in Bathseba chu alu pi tan chuzovin ain lama ale solkit ta na hi Phatsam khatzavin Bathseba in David chu thu ahin thonin naw ka vop tai I nei lo ding hitam ahin tin ahi hi chu phachun David chu alungim le jengtan leng khat ahi jeng wangin leng pi achun umji toji helowin om ta ahi hi chu phachun David in asipai lam kai job henga thu athonin hit mi Uriah chu nahin sol pi in atin ahi le job min jong Uriah chu ahin sol pi ta ahi hichun Uriah ahung thung pha nin David nin gal thudol ho imama adong to in chuzovin a ina no ma ga kichol din aseita na hi ahin la nilhain Uriah chu in lam zon lovin leng in pi nga sipai ho ko majin alum ta na hi hichi thu hi David nin head of phanen Uriah chu go sain ebola na ina chilawa hichlaya chulum na him tia adole hichun Uriah in kasipai chan khompi hol kalam kaite ho genthei ta galmuna umuwa ke iti
nom ta ka ina ka chia ane tuidon ka bola ka ji anga ka galup di hamtin aseita na hi hechu pha chun Davidin a kho poi a hile tu jan hichlai chun dum jing tan jingteng le na in lama na Saul ki tangi atita na hi hichilaya Uriah din mun hi ki ho dinga ki til kho na theita hi aji chu ama hi Davidin athilgon ho hi I macha jong a het a hi po in a hin la galmuna gen theita om na akuna ako do a ina ki chol dinga a Saul hin e ho ki la chun hi chi pha thi golden chance a he ti a inna nom ta ichiwa ikichol diu dol a hit a hin la Uriah hi pathen ho zong a hi poin a hin la David tinga na tong mai se pai mai ma hin a hin la ama hin hi chan ge kita na anei the a hi ale e ho zong tu chung igal mun idin mun wa hi ha sat na iza to utin gen the na iza to zong le hen inam mi te iji achate in sumi te dinga pon tho ta pan ila deu ti jong hi chi Uriah kuna kitil khona inei the diu jong hi ekitim na o hin a he ajing ni tha in David in Uriah chu an din ako kidin an ane sa in zu adon kham set sa in a ina ki cholo din a Saul kit ta na hi a hin la zanin jong Uriah chu a ina achi di pun leng in pi nga sepai ho ko ma chu alum khowa kit ta na hi heji thu ho zo se hi David in het kit pha nen hi cha hin David in aman asung langa a plan gun zo se chu khat cha a hi thei ta lo ji san ama in a chaina ke in plan khat akung kit ta na hi hi chun Lengpa David in lekha khat a ji in sepai lam kai job pe din Uriah chu apo sa ta na hi hi chulai Thusima pu na le lungsit ta chu a hi le tuni chan ge hin Thusim asang alak Thusim hi o akiza in ahin la ko I macha athi na ding le kha ki puin achi e kiti Thusim hi akimuda khapu hi chi le kha achu hitia ki sun a hi gal kho che na mun masanglama Uriah pan sa in lang chuting dal hawin mi tha sa tan tin ki sune hiji chun jo min khopi khat a pha nin gal ha sat na lai ta amuna chun Uriah a Saul tan khopi sunga melma sepai te ahung ke tol da un job sepai te to ki sa tawin David vai pote phaweb le Uriah jong athat tawin a hi job min gal ki sa thudol David henga thu atho nin thu po pa chu ahil cha amasan gar ki sa thudol abon cha Lengpa na seipi jo ting lunghanga na za a ibola mi to ki sa da chubang ta naiza khupi da lu na hiwem khupi polvuma pa thalpia na ka pha diu hello na hiwem Gideon chapa Abimelech ki tha jong gya do lo na hiwem tebes khupi Numei khanin kulpi polvuma pa sumhei sunga ase kha thilo a hi achuti le ibola chubang loma pal nailu na hiwem ati teng aza nawai pu Uriah jong atitai tin seipi in ati thupo pan melmate ki ho sangin ahat jo ovin khopia konin ahung ki tol da un tol hanga ki sat pi jeng ding ego uve ahi wang ki hon khopi kyar kot phungge jin kaleno kitnawin chu in palwuma konin thalpia ehin ka bole Lengpa vaipote phaweb akap di uvin nawaipo Uriah jong athat tawe ati hichun Davidin thupo pa za job til khowin lang lungkham da hen galmuna thiding koiman asei theipoi khupi chu hanon no hen lang to phate te hen ati ajipa thi aza phanin Bathseba alung hemin akamin apul ado ta na hi pul do na phat ki chaijin leng in pia hung din Davidin Bathseba agako sa in ji in anejin chapa khat hin pi tai mi tam te na ngai tuwa agial diu chu hi le David thilbol hi aphama ma jingin David wang Lengpa di ta he atia apa cha le jing di hi aji chu ama hin ajipa athi phanin Bathseba jong mei thaya ding alung se nin akichen pi atia agial di hin ahin la asung langa David thilbol hi adi lo jing anahin ahi hiti ahi je chin ehol a jong mi mu a thilpha bol hi a ahi wang asung langa adi lo bol hi wa hi le David banga hi thil dei lo I bol ma no imu te te ding hi ji wachun ichi thei divin jong ikitem vin a he chi zo chun pa ka yen David he nga na than them ga asol tan
nathanin David koma achin aza khupi khana pasal ni acheng khomin khatpa hauta ahin khatjopa vaichata ahi Mihaopan bongle kelngoi tampi anejin vaichapan wa akicho kelngoi khat se bo aneje phate chan avain ain sung achate to aseilin khomin kelngoi pi chu an ane khompin adon khompin chule ang sunga akipom jinge kelngoi pi hi achanu bangbanga ane hi ati nikhat Mihaopa hin aina jin ahunglungin Mihaopan agancha khatchabe thapi ding a itan vaichapa kelngoi pi ro chu athapi in azin pa wa anan anei tai ati Mihaopa chunga chun David alunghang be ase jengin hingjing pa kaimina ki hasel ka hi tabanga chon pa chu thidia lom a hi tabang thilse bol chun ala za lia ale pi ding a hi ati he chun nathanin David ja Mihaopa chu nang na hi chule pakai Israel pathe ni hitin aseje lengka chan sa in Saul khuna kurin kahu do e chule Saul Lengam le ajite zo se kapin Israel le Juda chunga leng ka hinsa atai ai le ipidinga hitab nga thilse na bola Uriah chu amon mi te galmuna na tha sa azinu na kichen pi ham atin aseje hijia chu na chunga hi thilse tamta kalhun sa ading a hi ati hechun Davidin ohe pakai da na chon se ka hitai ati hechun David pakai he nga akisi in ngaidam akithum tan a hi le nathanin pakai jin nangai damin nangwang thipunati ama wang pakai jin hitabang na bor je anacha chu thite de ding a hi ati hechun David pakai he nga akisi agimin achapa adam te na dingin annelo tuidon lovin a umin pakai he nga ataw taw jing tan a hi ahin la pha chom kha zawin naw sen chu ahai no hu abejin athita na hi hechun David in hitin aseje pakai jin e happy a naw chu ahin sa adia ka ge la hi ahin la tun ama athitai ama umna ke jong ni khat ka chi te ding ama bo ka hinga hungkile ki thelo ding a hitai ati hicha ga mu do theile ga jil thei chu hi le e ho in chon se na nasata ibol ho hi pathin koma ngai dam chana ta jong le ithil bol khil ho hi le si na aga chu te je ti jong hi hichi akuna jil do thei a hi David nin azinu Bathseba ahlamunin akitimat pile chapa kha da hingin David nin amin Solomon asae nausen chu pakai jin adejin nathan them gauza pakai de a hi ji a amin Jedidia asa din thu ape David le Bathseba Thusim kuna jildo thei chu a hi le David in ibola hi tabang loma thilse hi abol do ham iti le David hin ato ding lom lo le a na ding nom lo wa ji a hi tabang thilse abol do kha he ti hi mu do thejin a hi tunia Uriah kita na kuna i hon jong kilna i nei di wa de chu hi a le tu lain jong i hon jong gal i nei win galmuna naw ba gen thei ta inam mi te diu in sumi te diu iji cha diu wa pan ila na wa jong e kapan lo wa hi le galmuna hi kami te hi sam the ti i gel wa e hon jong hi chu sima ku na ki hilna a inei devin a chaina ikitim pin a hi